Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tak terlupakan mengucapkan puji syukur kepada Allah. Demikian pula salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kerana yang kami memberkahi biasa karena si anggota yang ada kita tak tertung peringarangi dua selalu persoalan Jawa tinggi yang anak hukum untuk mengarungi kehidupan ini. Kutubar alhamdulillah merupakan kesyukuran akan kata si pada mata pungan ilalan layon rongi pegawi perintah ng Allah Ta'ala bahkan iro perintah ng Allah Ta'ala ipegawi pada Tuhan kay na contohkan na kita ia narito sampajang isa na si boy birijama. Jadi na kita na perintaki pekogi watingi untuk ipapule iro yatingi sampajat birijama. Sebab magai iro sampajat birijama ini narik dipegawi besar kemungkinan ia sampajat tak diterima. Nah sebab magai yaitu narik kumat sampajat berjama itu yang pertama-tama dipariksa ya nariku sampajan na imangi. Jadi narik ko dipariksa sampajan na imangi na makasina de na naripariksa rumundrie langsung diterima manangi sampajan na iyo makmum. Ito kasi na kumambir jama. Ipariksa si masuk sampajan na imangi nulle kapang karena adodongan na pamanya tepe ta yari kekurangan na pak disengeta gangkan na lesta iparingaran na imangi tegai siri pariksa jiji maduai di samping kanan. Koi pariksa ni korona makasini insyaallah ia rumundrie macet mana toni diterima. Dan kesina nari kuma berjama. Jadi tungka waktu tu sampajan angkat tu malaikat nautus pengala ta'ala luka pariksa sampajan na pak berjama. Sampajang isa simpamanya pariste mapamula imanna sak madodon ni kasi ay di na makasi peringaran. Ipariksa si jiji maduai wi padar ni pak kani pak galungi ang kani padangkangi magkali-kali matengah masampajang pak silarona pole Makassar. Siko napis barang wala siko lisenay narito siko balung gengi siko saroku matangar masampaya. Segala siliwa-liwa mana paringaran na. Jiji maduai makotoro jiji matandui aja na dipau pa anak nema mikor jiji matandui. Lecce siko jiji na masundraye sa pertama anak to. Lecce si jiji maduai kani kalau anak darah ni digaga penonton sinetron. Matengangin asin mana sinetron tapak batawe manawa-nawa magangaring nangin sambungan naro. Dega kaseti masigi dega aga masih paringaran na. Iya mani nangka hukum ini baris terang angka nenek-nenek.
Ala desi nangka nenek-nenek. Wah, makasih paringaran apa nenek-nenek desi ngaku aja menuntut sinetron. Pakongkan nenek-nenek penuntut sinetron nenek katanya. Tapi dia tahu nenek-nenek kuat anu yang paru atau ya pokok dah yang pakoro. Malah pura mereka puang angkan nenek-nenek makasih paringaran na. Angkan. Iya. Nah karena angkan nenek-nenek tadi mama yang sempadan na kongkenan hijiwi na ala di angkan nenek. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Malah siya kilerapan umasang pajak subuh si tengkat malaikai. Aparis sama pamulay mangi cakarutui. Mamungi cek pinamatindro. Mapamula yoro latu mondi desi gaga maringerang. Malapur malaikai po cek masigi desi gaga maringerang. Wasan tanene nene, ye mati ko munna ni. Iga mabeja masudu. Allah. Ko gani cara. Rewa ko malika. Rewa ko mitay maga lampu na maga rapa na narik ko malapo ina malampui baraka na dari jamak na tarimay sampajan na. Oh, kasi pa narik ko mabiri jamak ki. Ina to narik ko imak ki. Sebelum takak beri ki makarek ki yolo sawu suku bakum gili kilo atau gili kilo bio maga malampu ni ga. Ko malampu ni takak beri ni. Insyaallah ekolese pe paringarangi nakitangi gigi malata. Bahkan engkau sedih riwayat narampai pengalata lalana hadis kudusi. Maka dari koi tai gau na sisan na rupatawe rilino makokoi melo ka sedih panonno abala. Melo ka paturung abala ilaran naru kampungnya nega nariko ang kawita telu amalat tu ilaran naru kampungnya de najaju paturung abalae wakka ipeman na inappo wakpiang lori kampungnya de egaga amalan. Aga na yero yang pertama melo ka seding panonno abala tapi nariko wita ilaran naru kampungnya si pakain-raindra si obi-obi si rendre-rendre lomak beri jama. De najagi upaturung abala. Ikasinan dari sama beri jamak ki. Ternyata itu beri jamak ipatullah abala. Yang makanya hal komelo ini terkesina sedia kampung ini beri jamak na. Mabelai abala boleh kutu nariku angka tahu mati mulu mak beri jamak. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah pada nanai alhamdulillah. Lalu iman lima enam nadi apa aja tambah syukurlah seki pemula tumatua kalulu anak-anak si pakai indra memuari si pakai indra tak sahabat ni nampak belai abalah itu Allah Taala di kampurta. Kita teman-teman pun Allah Taala yang kaya bakalat binanya dia masih Allah Taala. Yang kedua melo kasadik paturung abala. Neke dari kuilalan na yero kampungnya siya maamo ipagbanway. Si poji-poji ipagbanway de na jadi upaturung abala. Ugat tangipe menapawa temperengi lori kampung isi salah-salai ipagbanwan. Hari-hari yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi narik ko ang kailalan na sa kampung si pamase-mase taweh. Si pamase-mase pemerintah di bawah rakyatnya. Si pamase-mase tumatuai di bawah anaknya. Istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya. Mabelay abalae. Tetapi upanna ilalan na yaro kampung isi salah sale pak kampungnya. Dek na paja masasa padan na makbali bola. Dek na paja masasa suami dengan istri. Istri dengan suami, dek na paja siap kada-kadai. Tapi siap komo siap kada-kadai na, mak marutuk mato anak. Engkau cuma pakro koso cekcok ko ni soto. Eko mapakuye macawe ya balait, macawe ya bala. Jadi sedi tandre itu narik ko siya mo amo ipa banwe, siya mo amo wi si pakalat di bali bola. Si pakalat di narik ko ang kaanun na de na paja ni ngera bali bola na.
Di sahabat maggirik bembe. Pure maggirik bembe, ye suara ku bembe, ye kami anak pudi, nari turun na bembe. Ekko suara mi talu bembe ay, deni terus Cina. Ondo na pudi naru bembe. Pure maggirik bembe, pure na nasu indo anak-anak, aga nasu unarora, na loki mai, angke ulu bembe, temma kau pudi na tapi ang kamu wadi buan rai lainnya, alengi balik boleh. Oh, nari balik pulang. Bola maduai tarima ulu bembe dia langsung namde tualina tanpa nak pikir kita balik bolahan wah upoji serupuji ulu bembe tapi kamu ya maka yang nak engke ulu bembe pakai kangi balik bola pakai kangi bola balik bola maduai makoto paru kemang dengar atau balik bola nagangkan na lece ulu bembe di bola mata lu menurut riwayat macen ulu bembe itu bola macen lece letu bemo ko bola pertama weh mana kali itu na nama berani coba bayang kawi ke sifat mak balik bola benengi ru kapan ngidi ay dena na cenne kalaman nama waari coba bayangkan batin atau sifat kolektif. Ini biasa matoma beres, tetapi di tepi lupa nama waria, apa bilang? Nah, angkat warung kolon mau waria ini balik boleh? Tapi nalon mau waria. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa ya, yang am tahu. Yang ketiga, melo kasedit paturung abala. Nika narik koilalan na yaro kampung di mana manusia pada tidur lelap, tertidur dengan lelapnya, tapi angkato si moto malawe jenne kade kesempajang nainap panapatati oy matanam melodoangi de kenna pak kampungi de najaju paturung abala. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Agamana narik ko si ratu ki kakaki si sepuh ki kakak na di mana kay si moto melo doang di Allah Ta'ala yenaro biasa na cerita tumatoy riolo makadairo imangi itu imangi memang riolo jadi matona di pakareto kung kadar na riumangi narikon kakalupun na riemperangi narikon kau tinaritabangi narikon kagalun na rigalungangi itiwirang ni bolana aja ni juga mak galung ni pai mang ontro ni bola ta ontro ni mesti melo doang tapi apa mak kuwe masyaallah imang itu mak galung motoi mak darat motoi mak senai lokka motoi ri aga senai pasae gantana lopang masih ni kana melo doang itu kan melo doang. Jadi orang memang imangi melo doang ni dek na pak kampungnya na sabah mage pak kampungnya mengerti tu. Makukoi dek nagaga. Imangi motor saparnya lena gangkan na dek na perhatikan melo doang. Kung kamu alhamdulillah. Narimakuan na naru sebagai patola abala teko bicara na ang kaki moto tanga benih. Patati oi matata melo doang di Allah Ta'ala. Apalagi egana makhluk na pung Allah Ta'ala na pancaji untuk teduk ini rupa tawe ngotok tangaban ni maringer dari pung Allah Ta'ala. Salah satu diantaranya yang itu serai. Ya satu komuni serai. Engkan aku tanah panglutan Nabi Sulaiman. Serai. Aga to si mualai ko narik ko tanga banni wi mulok kammo ni ko palawangan na bolana tawin na tayo na mi taw ni temutar biasa to ko lew-lew yang mana si bapak na tapab mo ni sarai mo ni gore mana bapak na pakko mo ni sarai na laman no sama ada pakro ya rega biasa narik ko mo ni sarai narikong ka to malasa nang kalingan ni makadaluto tege sarae
Au ala de kutui ala upok kutui di sana baja mati to makkadani makka moni sarae dia makkadani andre guluta nigi to pati sompungi oninna sarae di bawah matenge marusa isahadapna suruh masahada pemu kagak hubungan na oninna sarae di bawah matenge kung Allah Ta'ala tentu matenge. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Iya naruh nakutana paus Nabi Sulaiman. Makina tu moni. Ya rega biasa naleko moni sarai biasa mabonga-bonga kalolai. Oh sara sari wallangi kumulolang alay macuai. Maka ini na jaka ko iya mo abira. Moto tu nenek mito to mate. Iya naruh makina tu lingkatoko gora-gora. Akhirnya cara iro ko gora ka itu gora bawang. Utak itu mirupa tahu menurut riwayat na rampai. Makadero ninna sarai ternyata melodoangi. Ya ayyuhan nas qumu li zikrillah. Kata rantai makadaya gafilun uskurullah. Sininna rupa tahu pada otok no maringer dari Allah Ta'ala. Sininna tahu tak kalupan dari kematindro ki dia tak kalupan matoki eko to matindro biasa paleleon ruki ni setting to no maringer di Allah Ta'ala nasaba perri tu melo yore perri ternyata na tetu bi pada maringer di Allah Ta'ala na untuk tahu ini naloram ni moto mastompa naloram ni moto maringer di Allah Ta'ala nasaba ringerang di Allah Ta'ala melo moloi perri angke matu mak diolong maka perri ne sengi amatengang yero narik kumadang ni tawwe madakka naboni ripinu manas sininna waina okkolino de na saudakana narik kode na makasti paringeran dari Allah Ta'ala untuk non astra untuk maka perri ne sengi kuburu petang si petapetana narik ko angke malika mungkar nakir makutana narik ko de nang kamu to masampajam maringera ri Allah Ta'ala narik ko natani ko makkada marrabtu ka aga minumoppe baliang to no hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah luar biasa ya. Jadi ang kangata moto salah sewan ilalna taside kampung mencaji patolla abala jadi ajak nari capa-capa ya toang kai mati nulu masikri toang kai mati nulu maringerang mamuare raringeran na sikri nari Allah Ta'ala sahabat ina sabari nari tolla ri pamegai agas ri pabelaiki boleh ri abala ilalan na kamputta sebagai kesimpulan mangkada angka lalu yang pertama perhatikan item pajak dari jamaah. Yang kedua aja nata pajak si salah-salah. Ilalan nata di kampung siapa amor ki. Dan yang ketiga eko gang kaki patui wanita aja na tindro ni bawang. Nariko narate wat tunna nariko pura ni matindro alangka bagusnya nariko moto ki mas pajang maringer dari Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memuari mabaraka lauri di manang na mancajibokong tamawari na kiola na lalangi keririno salama ki magputo paru maupod ki matu da surmundin na Allah Ta'ala insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.